Po perších urožajoch može zaključiti, že toho roku slunečnik dobre zrodzel, bo na poteraz vytlačených parceloch načurelo od 20 po 22 meteri po holtu, a občekuješ i veći od toho. Kvalitet zrna dobri, a vlaha bola daku zvekša od dopuštenih 9%, ale najavena krasna i cepla hvilja vlahu zvedze na optimalu, takže po šitskim tim mož poveš, že to rok bude barz dobri za slunečnik. Mohlo bi to povesti, kad bi krasnu pripovetku nje pohubelo hevtoco za parasta. Najvažnejše, cena. U kocure za druga libela otkupljuje slunečnik po avansne cijene od 25 dinari za kilogram i po tej ceni tako vyplacuje kooperantoh. Eventualna rozlika u ceni, do čoho malo što veri, ali i kad bude simbolična, parastom bude vyplacena naknadno. Druga kocurska za druga klaska tih njoh počne tlačiti svoj i slunečnik svojih kooperantoh, avansna cena i u tej za drugi bude ista. Rukovodači za drugog, ali išće veći kooperanti barznje zadovoljni za znajevenu cenu, bo ona ani polu od loňskej ceny. Parasti še znova čustvuju sprevednuti, bo za slunečikom ne možu kalkulovati, jak napríklad za kukuricu, ali ho muša takoj pridati do silosoh. Po slovoh parastoh najevena cena ne pokriva ani ukladanja, a o zarobku njet ani slova.